Ni pediang supaya ki parajor sa sisen sa kaneka channel kisawayom. Te paralok akan eka video ini keren. Ini thir ini tai. Ini perlu jumut. Halor ka kay bami nakatoka jing bat jong kaseng HNWF yaki kali turis gibatmu banlek sya seora bat hakajo kapor ke batmu banlek tan penusla mendin kasni ka arpun rudarik ubanai banjau senam arajar arposau. Tela da suya phaya kajingnya keren ya kajingnya thir gi pajba halor ka to kajing dia tengyo iba kalami arsur altelikisur hakaba nakalian dogi pajba akiba kersian lana kiba ai kata kajing support ya ka kaba kala ka seng HNYF kila kena ba dai nak daw kajing la sting ka sorkar berkilaong ruba hakiwai ki state kum hasikim kini kali turis kiba wana barstin kimla ban like direct sadok jaga pikai ndai ki haban yang hakawai ki jaka bat nak to jaka ki turis ki haban simpat da kawai kali dong kito ki try jelah katoka jelah ka dong ki kan bahakane ka jelah jong ipat ki kali ki bawan nabar kumna hamtam kumna asam ki laban direct sya barok ki jaga pikai ki badon haka jelah mekhalaya ka jongi haba pai persa kito ki basngo persya halor ka jingla jong ki dekhot ka seng HNYF menin kasni ki pelapen pau ba kane ka kta ya ka jingwan ki turis ka kta ya ka belanja ka jongki ka kta ya ka bisnes ka jongki kta ya ka yok ka kot ka jongki na kata ka dau ki 8 rem juru ya katoka jingla jongki dekhot jongka seng HNYF menin kasni te paralog ngin om dayangam jeliu tan syafang kita ki ki ba filayo apa social media ba filayo apa ki news channel akaba ki pajba ki lapan pau ya la ka jong ka jing sneu hendra ya kana ka por pan in siapa ya ki kato kan ki pasok la ki jing keren ki ba mi naka jing yalang bala khot kana ka Meghalaya Rural Tourism Forum menekasni ke arpun nyau tarik upanai bah nyau usnem arhajar arpusau hajing dorbar laikro te haba pai sakana ka jing yalang hakabang layo i bakilapan pau ya laki jong kinia ya laki jong kinungrim ban pendieng namar bakana ka jing la jong ki dekot ka seng HNYF ka kta ya ka yo ka kot ba ya ka biangja ka jong ki te hakana ka por ya pai ya ka jing keren jong uwei urang ba ubalong ru ka jok ka por u presiden lana Usjarman jong kana ka Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation hakabana kaleng jong ulaong ba kana ka jingla jong kin seng balang kala keta ya ka om tanya ke piang jaka jong kin kala keta ya ka bisnes ka jong ki handai ka kual basosi pare kala her kelen jong ke jalan kali dia parwa sabab jong ka pete tinggal sekarang hagal kual nakalen jong kum ka federation ngiresim da kawai kala but I can support. Jika ia kita Meghalaya Rural Tourism Forum, kemudian di alam di Maswell di Babla, berbagai ini hasil bangin ai yang kacingnya peran, nah hampir belum benda. Namun penting nak, bagaimana kamu kembali trade kan dia berganti nanti semua. Pada semua orang, kan dia kamu tourism, kembali trade, bagaimana persang bagi trade nanti kamu dia suka kata kerja. Nama ladang tehnya semua bayi kamu salit dengan semua kajian itu ada kata kata yang dia berkumpul kalau tak ada bisnes ni dia berdoa ya dia kita bisnes man nama kamu menteri jadi bandintiu jaga jaga buat jongi pada kamu jam di sana buat punca tete haba pai par chauai par unung keren ubadai ukaj ubaju yalam ya turis naka wei jaka ulapun pau ya kajing snow klumar khle ya kata kajing sing benyau bar kajing sing kulumar khle kaju mending kasni haba dia ngado kajing dia na marba ki turis ki balat mu banwan saka tan kajung ki la cancel no bat kane kala pen do nong ya ki kala pen sep ya ka jing pen khrek kajung ki jong ki ban priang ya turis ubam mu banwan saka snong bat saka tan kajung ki di kementerian kerja ngalungner nasong kumba ngadam sekoi pertai nomor ba kajing puan je kita ki turis ba nimya banwacu sekali kejaka dengan hatu por kada rio am super berkat ba kadijak kada tu dijinja ngai kane kap pengan dia hadian ba kidan tak tu di homestay ki pengalampok ki pengawadan tu lupa tiang ba turis ulah cancel kejaka jingwan lagi nomor ba kumen kasih lagi kasih kebak kebuno ba nadu kasini kong si balang ni kam
perlu kena nrai kamang ka bahe ka bagi jiwa na itu sini ningkong sibaan ni kam imbat kambun namar kasih thot dia sini saja ni dikena turis wan naksinong sora mansa arni lain don kam kiam sini rela daja kum ketu jinja ngaru kumuai dekat ngaperap namang ngasutu baka kata ngatek tangi besar berada nakti Allah pilih dia nak melihat lagi gay, nama nasib pengalaman. Bila dia aku baca betul, dengan buria, dengan. Haba pai persaya kawai kajing keren kaba wai u nong keren ula kam keren kor bah kaba ula bo jingkeli ba kai kakam kaba kini keseng balang kilale kaba pendon hok yaki bakin raya kataka im kayap jongki paj ba kai kaba kilale kita kai ka pakai laju ya selok ne em ya kipat ba kisnong kitau ba kinut ban sim kata rai ban rai ya kata yap ka im ka jongki pat ba la ego ho uban boxen barang lahani na perpaus na ini makani ka pun hanga ka support ka ego ho sen halang uban bo umur ban penduja dan ban kham ka ke sini pro mai ban decide ko kini ban ya ko kini ta si okay la roman un kham ai các bạn cái câu hỏi của mình hồi trong ý bốn ông bà and now I decide you to live mereka akan decide kau kini dan saya akan decide kau kini ulah dia kan ni nak kau tak cerita kau ni hari ini kita berproses ini juga kita ini juga awal jadi kan semua mereka kerasta jadi kerasta apa yang kau buat kerasta yang yo kau buat jadi susu jadi ba ini dia naik lagi kita pada rada mungkin ini nggak semua pada diposisi di mana banyak perkara umum kemudian ini ramai proses sangat khidmat untuk semua. Bagaimana mungkin kita akan menjadi hari Islam di hari ini ban kawan yang dinyo yang kuat yang Islam di hari ini yang Islam menjadi